پێڕات پێشتر لە ڕۆژ ئاو بخوا وەک هەر کەس دەزانێت 2011 ئەv ئالۆزیە لە سووریە دەست پێ بوو شخوا بووە یەکێرا شورەشە ڕۆژئاوا ژی دەست پێ کرد شورەشە ڕۆژئاوا دەمێ دەست پێ کردیە گرنگی هات داین ji بۆ ڕاگەاندن چاپەمەنی دەستگەهên ڕاگەاندنê bên vekirin di wê demê da dezgehekî ku rojnamanûsan birêxistin bike li Rojavayê Kurdistanê tune bû tenê yê desthilatê rejîmê hebû yê desthilatê rejîmê jî kesê Kurd di nav da tune bûn kesên ku rojnamegeriya Kurdî dikirin di nav da tune bûn ji ber wê yekê di salê 2012 da nêzî 105 rojnamevan kom bûn li bajarê Amûdê biryar dan ku weke yekîtiyekî ragihandinê ava bikin ji bo ku li herêmên Rojava kar û barê xwe yî ragihandinê bikin yek karê ragihandinê pêş bixin xwe birêxistin bikin û ji bo demên pêş weke rojên ku niha em gihanê sîstemê xwe çê bikin saziyê xwe ava bikin Kongreya damezrînerê di 2012 da çêbû piştî avakirina yekîtiya ragihandina azad ji xwe hinek jin ciyê xwe nav digirtin piştî wêna hinkî wek bêje wek heme beşê ê civakî êgil Rojava hatin avakirin yek jê jî beşê ragihandinê bû aliyê jinê tekoşîn kirin ji bo karekî ragihandinê bikin alîkar bûn yanî bi hevalê xwe xortir ciwanê me ji xwe mamoste behs kir giş ciwan bûn yanî قناتك كردي سر أستا روجافاي كردستاني جبوش دربتنا براسي بريم دبيني چه قنواتي ماي كو هاي جدربا شريواتي كرن براستي يعني بلكي تلفزيون ميديا مثلا مت تي في يعني يكمين نمونه بو كو جدربا دهاتا وشاندن وچاوا شري هاتا كرن نهاجي قالك تلفزيوني ما شريواتي كرن وك ستيرك وك غيري شريواتي كرن يعني ابجي جانا قالك آلية تكنيكي جرت بين قالك بيونديه جو جدربا يعني خورت ببن ابنا هنا كيلو جارنا دبنا اصلا كيج بوي ذكرنا قناتك ناف دولتي يعني يا دواجي امكانياتي زياده جرد بن او قنواتي ولوجي امكانياتك زياده جرد بي يعني نوك اس تلفزيونك دهندور دفاكم جبوي هريمك بي يعني تلفزيونك كله جانا سلايت تاني بي يعني جانا تلفزيون جمع هناك هنا سيشار تلفزيوني ما ولو سلايت تاني يعني تشتك وشانا ولو زنديتنا يعني ابشي مشكله يعني جبروا له جارنا امكانيات جي دوره خد ليزن دمي شرد جارنا بلكي ما هو قداني دي چاوتي خلقي خو بفاريزي چاوتي و بنان بكي يعني ابجي برزغريك يعني جبروا له بلكي جارنا قهدان نهات داين جبوي راغاندني وراغاندنك كو موجه بجبوي دربه يعني بلكي جارنا وعيا مجي او وعيا ولو زيدا تنبي جارنا بجرنجيا هبونا راغاندنك جبوي دربه تمي وقتها متفكرين دزگاه راغاندني تشيكن ام بي دكامل قامش لو تشيكن دكا والله دير كي باشترا يان كوباني باشترا نا يعني افتدا دبنا دزگاه هرمي كو بلكي رولاواج وي جرينج بي لي او دزگاه كو خطابه مدگهين نجدرفا او جي قلكي جرينجن دوي دمان هذا حول ددن هناك دزگاه مولوجي هبن شخوش دست بکا شورش روجاوا ده حتی آنا یعنی مکتن سال 11 استا راگهاندنی هر یعنی سال بسال پیش دکوه بتایبت استا روزنامه‌گریا آگ جنتی دکار دکه یعنی بشیگ جنتی دکار دکه همه سازیاده کاریبون وقت بیج جیه خطی بگرن کاریبون تکوشینه کی بکنه جبوگه انجام کی باش درخینن یک جیجی مسئله روزنامه‌گریه بو سری صدیش از کارم بیجم 6 حتی 65 جن کار و خبات روزنامه‌گریه دکن سر همه آستانه بینر هنه
پێشکەشوان هەنە ئەدیەتۆر هەنە سەرۆک ئەدیەتۆر هەنە سەر تەکنیکێ کار دەکەن سەر کامیرەوانن ینی ئاستا ژنێ باش پێشکەتیە ئالیە ڕاگەهاندنێ دڵجەمە دەستپێکی هەنێکی ئاستەنگی هەبوونش بۆ مەسلەی جواکی و عادات و ئاستەنگی وانە ji ber civaka me yanî قبول نەتکردن و ژنێک ڕاژە کامیرێ و دەرکەڤل کۆلانە بەڕادون و چایەکێ یان ڕاستی گوتن و ئەخافتنێ جواکێ ببێ هینکی زەحمەتی vê alî dihat kişandin lê piştî wêna tecawuz bû yanî bû tişkî normal ana dema Rojava û Rojhilat Bakurê Sûriyê tu dimeşe û tu dibînî jinek rahiştî kamerê normal dibînin ji ber hew yanî wek dibêje giya ermancê xwe û karî bû xwe isbat bike ino ez karekî dikim karê min jî ciye serbilindiyê ye neciye şermê ye civaka me jî yanî ne tenê jin pêş dikeve civak giştî pêş dikeve hevdû bi hev re xwe pêş dixînin